Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ni ri karhi ni vulavula hi mhaka yo Dr. Joe Shirimani hi yona yi nga sungula na beef ya ti-fans hi Mr Post. So from my observations ni vone vanhu va kha va blame ngopfu Mr Post ku why South Africa beef ti-fans ku ri ke ti-fans a hi ti-artists. So ni kha ni kombisa ku beef liya yo ku beef ti-fans yi sungule na mani. So before the fans yi sungula na Dr. Joe Shirimani if you were not aware. So ku na risimu leri nga tshama yi ri humesa like sweswi vula ti-fan directly kha ku beefiwa fan yo karhi not in general. So ku na risimu leri yi nga ri humesa Dr. Joe Shirimani ra Solani ka album leya 2019 if you were not aware. Ka risimu leri a yi beefa miso lava ngo i Solly Gezani Nukeri who is currently the biggest fan ya Mr Post. Kwalaho ku va ku rhumeni i nga wisi na ncici hi njhani ku va ni tolovela onge ni ntanga ya wena wa leva a ku beefiwa yena ni tshama kha ri ku yi chingeleni se a beefiwa na hi swo sweswo i dye mali ya ti-CD a yo swi vula indirect mara a yi beefa yena. So hi yona Dr. Joe Shirimani yi nga na sungula na that type of beef. So before mi blame Mr Post mi fike mi kha mi swi tiva ku swi sungule na yona Mkhulu and then of course swi ya se swi continue Mr Post hi fika day va damba vakhegula hayi ka damba vakhegula va nga na ti-complaints ngopfu vanhu va ri enjoy risimu swi hindza swi swi ku manya ngati ko la se yi nga vheta va yi sukini swinene ku beefile ya dona na yona a yi ri personal ngopfu ku vanhu va kha va risa ku hehe wa fika beefa ti-fans ku ti-fans like a ti inani a hi ti-artists ma swi kuma yana a hi ti-artists leswi va kha ku vuliwa swona ende swi tlhe swi nyanya loko se fike se di beefa na Mafoza Khalanga se hayi Mr Post ha beef ta yona a ti endli swona swona mara fike hi langutisa ku i mani nga sungula na swona and swi very very important mi tlhela mi vona na video leyin'wana ka tshama ni yi endla yo Dr. Joe Shirimani hi yona Santha beef and hi swona sweswo koka ni Dr. Joe Shirimani always he claims to be that innocent guy. He's the one who's been behind the center of beef na kwala ka beef ya ti-fans na mi swi tiva namuntlha ku hi yona yi nga sungula na yona ma vona nyana ya hu ni humela le mhakeni yana because a ni fike ni swi endle khale leswi na ku tlhenela na hi beef leyi mi kuma ku munhu a fika beefana nsati wa munhu. Beef leyi sungule na Ben Mayengani loko a beefana Shonge Rangani ka liya ya Jezabel nsati wa ngwavava a beefana Shonge Rangani ka that song and then se Mr Post dia beefa nsati wa yena ka Makulambini ma yi vona ku mhaka leyi famba njhani. So kwala mi tani to say ku kahle before mi blame Mr Post mi fike mi langutisa ku source i mani mi fike va hi swi chekise kahle because loko Dr. Joe Shirimani yi beefa Solly Gezani Nukeri a yi beefa a biggest fan ya Mr Post so and then Mr Post na dona dia beefa a biggest fan ya Ben Mayengani loko nga damba vakhegula tlhela di beefa na another biggest fan ya Ben Mayengani ku nga Manyangazi the Khomisi. Pfuleka matihlo loko ku ri a mi nga za mi subscribe a ni ta kuma la mi teka subscribe.